بله به بشا میوانم بردوام دکن استودیا من میوانه که منی هیجا پارزار اوقات ممت تا کریچین نوی داره املی سر مجاری هم مافی خودی خانیان هم مافی کریدارم باخ ون گلو چه پرسکریک درد که ون دیده مکه دو سپر در کت روزه وید گله کی جیگرت خودی خانی خونه غیدین لی وجنش کاو کری گله کی زیده کرینم بیشن هلبت مافی و یا قفت نه ون دکارن سر مدیا جواکیج مره پیام خو بشینن گلو چه ماوی یک بیکات چه ما تشتکی وسا در کت جبر شونده و چوابه ده حقوق ده چه مافی معنی می یک بیک لسر وان مثلا به میوانی خو ممت اتا کریچینه می باخ ون ورنم دست بکنم قط وقت ون كنت بخيراتي ماموسته؟ نخيري دمي وين شانو باشن؟ سپاس كنتم شانو باشن؟ امشي باشن قالك سپاس مالا دروجه بده مشارك وصاحب ومجي مراق كلمه قالوا ده حقوق ده ما في ما يتشاوه هنا ام حمي دمك يبونه كريدار ام de çin emlakı em tiştek imza dikim paşa hayamış tişteki namine em bejin jiber ve peşi duxwazin ev peymana em bejin kuduna bera kredar û kreciyan da tekirin çawa yani ev peymaneke çiye ez vê dixwazim bipirsim hûn jî em bejin kira sözleşmesi tê gotin ev peymana kireçiye peşi vejmere rave bik ev peymane kiri de Türk Borçlar Kanunu de kanuna deyn de em dibêjin madde 209 nihîda ev hatiye yazkirin divê maddê de peymanê de dibê malekî mihot xwediyê malekî teslîmî yekî bike û ev yek jî jê menfiatê bibîne di qarşî vê menfiatê de kirakê bide xwe yê xênî de vê peymanê de jî vê di gora hukukê vê peymanê de gora wa qurala didênin û qarşılığı vê bağliyê wê peymanê yê xwe yê mal kira xwe distêne û yê em bêjin kirêdar jî menfiata xwe jê dibîne wî şeklî her du irada karşılıklı em dibêjin irada hevdû re qebûl dike em dibêjine vê kira sözleşmesi vê peymana em dibêjinê de pêşî lazman behsa wê bikin. Evet, şu an merak ediyorum. Yani böyle em tişteki imza dikin ya em ne zanen em çi imza dikin. Em bejin tamam em xaniye gibi benim bese paşe de hukuk de ez barım preskrek derdik. Em jiber em xwazin em baş fêm bikin ev çiye. Rast gore ev preskrek hani ji bo rastî قانون بهتر جم کراجیه بلکه خویی خانیه مرا پیشی خب مرا قهره اما بارم خب قهره نه نساق یاده کنه بلا پیام بشینن امی برسه بدن راستا دویدا د قانونا دین دا هاتیه گوتن گورا وی پیمانه چکری دا لازمه هر دو ندر کفنش در وی پیمانه دا و هر دو جم هفجی ل sorumluluğu vahana. Böyle berpisyariye var. Berpisyariye vahana ye kredar le karşı xwediyê xênî çi berpisyarî wê hene lazim pêşî behsa wê bikin. Böyle pêşî behsa mafê kredar bikin yan berpisyariye bikin ama. Em pêşî behsa kredar û berpisyarî kredariya kin. Tamam. Ji bo li karşı xwediyê xênî çi berpisyarî wê hene. Divê de lazim کریدار کira خود و پیمانی ده چه تاریخیا سکربن گورا و مدا هاتی نبورینی کira خو بده دو وقت خود کira خو بده پشتی هنگی جی دیسا کira خود وقت خود تشتکی پرگرینکا ام ویجوی کد بیجن دوی نکوی تمرد دا حکومت تمردی ام دبیجن تمرد بقى بتريمك حقوقيه يعني نبي دینداری خویی خیلی جالی کرایه و نبی دینداری کرایه. گوبو دینداری کرایه دوردا خودی خیلی جرا حق چید به هر وی پیمانی بطال بکی. درد کمی. او تیده هیا و کی دیجی دیسه کریدار لازمه او خانی شوره گرتی صباحی تمیز تیده بمینی وج جیران خورا دورا خورا سایگلی به وکی دیجی گورا اخلاقی جیانا خود دوام بکی وکی دیسا مال صاحبی خودی مال کاری دیسا سوزداشما خفاف بکی واشخینی درخی يعني دمام جيرانا در دور راحتسز بكن ما فيك يوسا حقوق ده هي كو خدي خاني مدى چونكو او پیمانم هو امضا كري لازم هو در دوره خوش راحتسز نكي حقيم هو چونكو نين حقيم هو لجمهور هي اما يك دي نين مو راحتسز بكي او جي تابع حقوق ده راست كرنا او جي düzenleme او چي كرنا و وكي دي جي ديسا
kiradar li karşı xwediyê xanî de dîsa lazim a xwediyê xanî ta ayıbeke xênî derkevê lazim e jê re bêje berî wî çê neke qusûrekê lazim e berî xwediyê xanî çê neke bêjê de. Yani minak mesela kesekê xerab bû divê xwediyê xanî re bêje ne wisa aynen öyle. Bila nebêje em az bi serê xwe çê bikim paşê zêşkirê bibrim tiştek no çê nabe ew çê nabe lazim e jê re bêje û an xwediyê xanî dîsa xênî bifroşe mirovekê dî ew werî li xênî meyzê dî lê bigerê lazim e jê re bê yardımcî dîsa kiracî nebêje ez xênî dema an işte berkê min ê pîs bin cilkê min ê pîs bin an ji derve hatiye wê nebêjê bihêlê li xênî bigerin xwediyê nû jî xaniyê bibînî ka wê çi ji xwe re kirê lazim e ev jî hay ji vê çîkê jî hebin. Dîsa em wek ema gotî dîsa lazim e ser esas temelê peymana kira sözleşmesiyê kiraya tişta temelî kiraya. Heta kira xwe wextê xwe de bidê tu pirsgirêkê zêde naderkevin. Rast e xwediyê xaniya dawa perê xwe dikin. Rast Peki mamoste mafê xwediyê xaniya çine bila ew jî nexeyidin em behsa wan jî bikin yan jî berpirsiyarî wa çine pêşî em vê nabêjin. Em ê behsa wa jî kin em yanî me yê kiraciya gu em ê wa jî yanî kirageha me gu em ê wa jî bêjin bila dilê xwe li me negire. Yê wa jî ew jî sözleşma yanî kontrata xwe çêkirin bi çîkêra lazim e xaniyê qusursuz teslîm bikin. Tu pirsgirêkê xanî nebê û ya dî jî lazim e sîgorta xênî çîka xênî neke barestûyê kiracî barestûyê xwediyê xaniyê lazim e xwediyê xanî bidê. Ev jî tê erê rast e. û wekî dî jî dîsa em bêjin yanî em dibê demêr baş tiştê esasî yê xênî xirab bibê dîsa xwediyê xênî lazim e çêkê weke mesela kombiya xênî xirab bibê kiracî çê nake wê bakê xwediyê xênî xwediyê xênî jî lazim e çêkê heger çê neke jî kiracî lazim e wê çikê de demê zistanî necem dima çikê mecburî çê bike piştî çêkirî jî wê de konta xwe ji xwediyê xênî re bişênî karê dawa wê masrafa lê kirî bike heger nedê karê ji kirayê jî bikujî. Yani ji alî hiqûqê ve tu pirsgirêk no tu pirsgirêkê wilo naderkevin û wekî dî jî me behsa xanî qusur yani me got peymanê de lazim e qusursuz bê temîz teslîm bike xwediyê xanî got mesela em bêjin divir de de tişt têne çîka em hod hiqûqê de yani em dibê gizlî ayıp em dibêjin yani qusura aybê ve şart û yê berbiçav hene mesela em bêjin yekî kete xanîkî de xanî temîz xuyatî ti sorna wê nîne piştra bi heyvekê de heyva tawana xênî swaxa wê ket betona wê ket ev nesûnce kiraciye bila nesûnce kirêdare bila xwediyê xanî nek nesûnce wî de nevê te xaniya min şikand an te xira kir ew dîwar jî çê dibê can hin xwediyê xaniya hene ji bo wilo dikin bila neqeherin mixabin xaniya gelekî wisa bi zirar bikardî rast e ew jî zaten di qanûnê de çêkirine divê de jî nesûncê kirêdar e çünkü kirêdar qusureke bi çav re nayê dîtina beton belkî qalîta wê ne baş bê ji wê kê ketibê gora wê jî li vir de sê avantaj ji kirecî re çê dibin karê sözleşma xwe betal bike ji alîkî ve bêje ez ê xaniyê te derkevim karê bêjî çêjeka yani ew dera xirabûyî çêka û karê dawa kîra xwe erzaniyê jî bike bê xaniyê te te qusursuz da min ama halo çêbû tu ji min re kira min kêmtir bikî karê wê jî bêje mafekî wisa jî derdikeve em bêjin. Belê mamoste. Peki mamoste anha ji ber ku di rojevê de ev heye em dixwazin piçikî bêtir li ser wan em baxin ji bo ku temaşevanê me jî baştir fêm bikin. Mesela xwediyê xanî van heyamê dawî de dibêjin kirêdarê xwe derkevin. Em weşxanî derxin paşê jî bi zameke zêde tavêjê yan jî ser em bêjin kontrata wan em bêjin dîreyek bê dike sê lîre vê carê jî di navbera wan de pirsgirêkên cuda derdikevin. Mafê kirêdar heye ku dernekeve yan jî ew zema zêde divê li gor çi werê dayîn.
يعني نها لازم ام سربي بتشكي فكنو بشتغل براستي چونكو قالك شرط قرالي وي هنا خوي خيني راست بيجي مثلا احتياجين بها شخيني دركفا جرنا يعني ام بيشي براستي ام بتشيكي هرن مثلا ام هالو بيجن هي دما و پیمانی خلاص نبوی خوی خانی کار بیجی تدرکوا و افسکریت بیرام هو نکار بیجی تدرکوا و پیمانه تخلاص نبوی بیجی شرطی و ایشی هنا قانون افجی چکریا قانون دین دا ماده 347 دا هاتیه گوتن ذاته هی دما تخلاص نبوی کرا خودی خانی بیجی تدرکوا لازم احتیاجی بخانی هبی احتیاجی یعنی نبتنی وره بیجتا احتیاجم بخانی ها درکوت اشتکی وسانینا بره هاتم دقوتن جامج ألمانيا تكريمج ألمانيا تكريم دركبه نوسما مست راستا يعني ولو دبيجن تدرخني ددنه هيك دي كراي بره كراك زيادة تر دخوازن كراك زيادة تر دخوازن راستا اما افجي شرطي وي هنا بلكي كرا جاميرن دركبن جي لبلا ندر كفن لبلا ندر كفن اجبيد بيج ما بلا ندر كفن چما ندر كفن يعني لازم خودي خاني و احتياجي خو قانطلمش كم دبيجن يعني هري بار حقوق محكمسي يعني هي دما پیمانه تخلاص نبوا بيجي تدركفا احتياجيم به ازي كف ميدا انظارو كبني كفني دا لازم هري حقوق محكمسي هم دبيجني دا لازم هر ويدي سر ويدي بدي الويدي جي حقا احتياجي به هبي حاكم به قرار بدي هنگي كريدار كاري دركبي جو قرار بدي اما وقت دي بقرار بيچي كوري بيجي تن دركبن يعني از باور ما مستئيرو خدي خانيه بريس كري قادر از ساده فكرم استاجي انسان ما في غزانه بجهر عليده براستي باشه لورا دجيان ده هر تشتي سري انسانا اف يكشي انسان نزاني تشد به جبر وي كما جو ايرامي ما في اخافتني بدنا هم كسي كدو خوازه هم خدي خانيه هم جيم بجن كريدار كارنج مره بياما بشينن ام جي لغوروينا باخون مراق نكنا منها ما في وجه ببرسم بلا ما مستمع كريدارا بيجي لورا سركو مرار دوانجي بيتر لبا كريدارا جبر بيجي كيجي بروجي كمزن داندست فكر نزوانجي ببرسم جما مستي خو لام دلي وقال لك نيلن ما مستملك بحث خدي خانيه بكم بلا برخونه غيدينن ما في واجه يعني دبيكو اري راسا بر بحث كريدارات كني بلكي جي كريدارا كي بر خرابه بلكي ام بيجن بري خناده يعني خاني زرار ديده ايوه دم بلا خدي خاني چبكي دوی دمیده یعنی او پیمانه چی کردن وکم ما گویی مثلا کلیکا ما گو جیرانی خورا نه سایگلی بی آن گورا قرالی اخلاقی جانا خوا درباس نکی چون مروی ولوجی هنا مو هر کسی که بکوی خانیه مو دا مو نزانی یعنی چیکاری چیا جوی که تشتی ولو گو چی بون ریا حقوقیه و چه باش وربوشی ویل سر حقوق محکمسیه درد خوجرا چه که بیجی و گورا ویجی حاکم و جرا قراره کده گورا و قراره جی ایدا ام بیجن و چه صلح محکمسی هم ده بیجنی دا صلح محکمسی دا گو قراره خواستان و ویجا پشتر باش وربوشی اجرایی که بریا اجرا محکمسی هم دبیجن برای اجرای و تحلیه ویکی یعنی خودی خانی نمجبوره بیراجی به محاطب آن پورا نخوشی جی درخن بله يعني پشتی وینا و دمی هر تشت دید که به عالیه حقوق ده و به دست ام بیجن خواهد کارن محکمه اویک بی راست دیسا حقی خودی خانی ام بیجن کراوی ندا مثلا بجن کira neda gora kira nedayê da kêlika heme got ya temerrüt şartê temerrüdê çê dibin gav şartê temerrüdê çê bûn xwediyê xanî lazim e herî dîsa ji noterî ihtareke jê re bikişîne em dibe ihtar ya niyazîke bişîne bê deynê xwe bide min gav geha destê wî de şariya xwe goşiyan geha destê kirêdar da seh rojî zaman qanûn jê re dibêje پشتی سه روزی جی هگر ندا هنگی تحلیه چه دبی. بله. به ما مستبکی امروز خواستم هاجیم بحثا و پروژه
komarê a herî mezin bikin lewra ji aliyê Serokkomarê Erdogan bi xwe ve hat eşkerekirin gelo piştî vê yekê tesîreke çawa ser em bêjin kirêyan bibe. ev ya proje konuta em dixwazin pêşî behsa wê bikin heqeten projeka gelekî spehî ji bo milata bi rastî ji bo ciwana ye ji bo ciwana ev proje hatiye çêkirin îro em dibê yanî her kesî hez kiriye em dibê herî yê şoxulê kêm de maaşê distênê em dibe asgerî ücret em dibêjin heta yê asgerî ücretê jî karibin ser vê îşê bidin û bibne xweyxanî ev projeke spehiya projeke hêja ye bi rastî projeke hêja ye معلومه در حقیقت گلک گوتن جی چه دبن هنگ دبی işte ما ام پرادن خانی نینا ما مو پراد ناو جهانی دناو ولاتیان yani bla وترسه چی وترسه نه بردلی خو جبوی چه جبوی ایرو اف شهنی دولت دکی نه مروفت کی ایرو مهد چه با مروفت کی متحد دبیجنه دا مو خانی کی جرا جدکری هی بتونا بنوی فعالت کی خانی نه بلندت اشتگنینا مثلا بقطع سیا مکریا خانی نه تقطع سیا کریا و تپراجی دیده دا تپرا وجا حموج کی دیده دا راسته تحموج کی دیده دا او مروف کاری باز ده هری يعني بلا متهجي خب مرة ناقة حريدن يعني مخابني وصحنا عم بيجين قلك جاران كاري بريتا بستني وهري تبكفي تشيكا مازندا زحمتيكا مازندا أما إيش دست دولتي دبي تشتام هو رازاندي عن وتشتام هو داي دولتي وندانا بتجارة جوي كيجي يعني أف بروجا محقق وبيكي محقق جي وشي بيجي تشتكي قالك اسبحياج بوي جوانا و يعني هاد ياشي خوي جوان دوي بنا خودي خاني بله اف جيش بو بيشرو جواد ماكو بالزوجين ام بحسب باقص برسكريكين كريدكن اف برسكريش حوري راضي بنا وسمام ان محقق كي رابي چما چونكو ايرو د استاتستيك ام د بجني د استاتستيك دا كراجي چيكا بهترن کردار بهترین راست خودی خانیا بهترین اگه اف پروژه چه بون کردار هندگ بن خودی خانیا زیاده بی جوی که خانی جی و کفن یعنی خودی خانیا جی فرقا ویدنا جوی که و هر دو ساله دجی دبه هم چه کراجی خو بسته نمی زمان خوله آوی از باورم حیان هاد گوتن خینی در کفن ادیج برشون دوی بجن اشکر ما خود در نکفن خانیه ما ایوه نو سمام بهتر برزاری تب بگیر راست اساسی گرک شو بسابانه اما معلومه ولو بجن شرط و مرچ تگهرن پeki مامست Serokkomarê Erdogan راگهاند دیار کر گوت جسدی 25 اندکارن زیاده بکن و قانونی جی اف هاته از باورم من چتر زانن لی از باورم کتا قانونی ده نها او کسین کجنش کا فیت گلکی زیاده کرن ام بجن جی میلیارد که کرن 3 میلیارد ما في كريدار هي كوهرن سري اللي بدن تني جسدي 25 زامي بدت انها ماده حقيقه حكومه ديسا دفي افلاسيوني ده دفي تشيكي ده تشتكي سبحيج بوي كريدار جيكر او جي خو نشان دال جم ملاطه الجم فقيره او جم ولاتيه ام براستولو بيجن çünkü de kanuna deyin de em de bir geçici madde ka derbas bebe existiyede ev madde ji yeki Temmuzê 2022 yeki Temmuzê 2022 hatta yeki Temmuzê 2023 ve kanuni de mini dve de jî dibêje خودی خانیا جه 125 زیادتر نکاری باوجی سر مثلا بیشن خانی که به 1000 لیرایی نکاری بیشی تا که 10,000 لیرا کرامن آن 700 لیرایی بدمن 250 لیرایی زیادتر نکاری باوجی سر اگر تعدادی الکراجی بکی تابی بلاد هایج ویجی هبن ید و هر دو تاریخ ده جیکی تموزه 2022 حتى يكي تموز 2023 يعني صالك وقت وها يبريا هنگي امضا كرن جوار قانون درباس نابه çünkü تشتكي حالت قانوني ده قانون پاش بناي پیش ورچي تشتكي وسها جو كي يبريا هنگي امضا كريجي ديسا بلا اوجي نطرسن خويه خانيا ديسا نكارن گورا سري خوا
زمه باویج نسر او دیسا د قانونا دین دا هاتیه گوتن دور دجی د ماده د بیجی د بیگورا üretici fiyat endeksi هم د بیجن üfe و tüfe oranı هم د بیجن د بی سالا بهورت 12 هیوی و ای حساب کردن و نافبراوی وستینن گوراوی و زامیکن. بله راسته. Yani sadece diyar ne bu yaz bağırı? Ya isal no mesela bejim ye beriya Temmuz imza kirin mesela Ağustos imza kirin mesela bejim ve zamavi goravi lazma vere çekirin. Ye pişti yeki Temmuz hati imza kirin 125. Eğer 125 tir kemtir mesela derince hani çukan kiravi 125 çek kemtir demeyni. Mesela gor metrekare demeri mi Mustafa? Rasta gora metrekare mesela bejim 125 kemtir demeyni ama derduravi çektir advedej boy haksızı le xodiye xaniya jinabe ev kanuna 125 nej kiracı tanira خودی خانیج هاتیا فکر کردن دور داد بیچی هک 125 کمتر به مثلا 115 درکت هنگی دبیجی هر üretici fiyat tüketici fiyat endeksi tüfe dibêjê par dîsa 12 hêvê hesab bika û navbera bistêne zama xwe gora wê bika. Yani her do alî den parastine misal tenê alîye giren amîne. Belê ama tabii dîsa bêhtir ser kirêdara ya. Raste. Mam ez vê merak dikim te jî nişka ve carekê de gelekî zêde bûn û firotinê de jî dîse fiyetekî fahîş hate dayîn. Yani de alî hukûqê de em bêjin xaniyekî ku heqê wî 500 lîre yani belkî nizanim belkî milyoneke 2 milyona dixwazin 3 milyona dixwazin yani yek dikare gelo serî ji vî alî ve hukûqê de mafekî çawa heye. Yani ev piçkî rastî serbestî duyî çîkî de heye alî firotinê de ne de alî kirayeden bêjin lê daliye firotinê de piçkî serbestî heye ama ew jî gora piyasa dibêjne de gora cihê xaniye xwe ya gora cihê qonuma xwe ya malûma ew jî gora hêjabûna wî xaniya bi rastî gora fiyatê wî hêjabûna wî yani xanînin hene heqetan weketa gotî belkî mo gelekî jiyana xwe خوش de derbas nekî ama fiyatê wê gelekî bilind da. Ev jî ji bo çi di derkeve ji bo xanî kêmin. Kirêdar zêde ne xwediyê xaniya kêmin. İşte ev proja Tokyo ya hikûmetê gotî ji bo hem fiyatê xaniya û hem kirêdara baş bibe. Bila ye şxora bixwazin Tokyo bikirin servê çîkê taze bifikirin gelek jê dibêj derveyî bajara de nehêjane dûrin çîkin bila wê nefikirin çima çünkü ew derjî wê baxliyê bajarekî bê baxliyê dewletekê bê belediye mecbûre hizmetekê bê wê dê mecbûre erebê xwe bê wê dê şehîrî çê xwe bê wê dê ji wê yekê bila wilo nefikirin zaten eva henê ji bo çilo em bêjin em diqet bikin evê em dibê zengîn yani perê wî hey xaniyê wî ji dervê bajaran e rastî di nav daristanê nav şînakiyê de jiyana xwe dikin piçikî eveha jî ji bo yani milet jî karibê wê jiyanê pêk bibîne taybetî piştî pandemiyê ez bawerim ev hişmendî zêde bû êdî milet naxwaze di nav bajaran de pir bisekinî yani heke îşê wan li cêkî qerebaxil jî bê dibêjin bila mala me piçekî ji bajêr dur bê hewa paqij e danûstandina wir xweştir e tiştên xwezayî li wir bêhtirin ên doğal em bêjin tesîra wê jî dibe ku ser vê projeyê bûye ji xwe wê li gor bajaran li gor mîmariya bajaran werin çêkirin ez bawerim kesên ku bixwazin bibin xwedîxanî di vê projeyê de wê îşallah jê sûdê wer bigirin em bêjin pêkî mamoste ji xeynî xaniya hin kargeh jî hene ferqa kirêdarên kargehan yan jî yên arseyan hin kes ciha jî em bêjin kirê dikin çi ferq di navbera van de heye yani ev her em dibe sözleşme serbestisi yani serbestiya peymanê û levhatinê heya mesela ez bêjim gora îş yerîkî di sûkê da cihê wî xweş bê kira wî gora wî şarta wî gora wî çê dibe û yekî piçikê dî dûrtir bê şarta wê gora wê de gêş dibe lazim em vê ferqî bêxî da ama di peymanê de û levhatinê de zêde ferqî nakevî da yek
تتيد جانت كي ديا ديدا تدشغلي ديست منفعت هر دوكا آليا جي بيني ما جو تشتا منفعت جي ببيني لازم كراوي بدي جوي كي يعني بإرادة جمع إرادة karşılıklı çıkarım da bejneyden. برجواندین هر دو برجواندی هر دو آلیان جوالی و هر دو قبول بکن sıkıntı nadir kabi. بله مامۆستا gelek باشه دیسم ورن سر مسئله کردار و خود دیخانیان لورا مسئله که بچکی گرینگ مامۆستا از باورم تشتکی کو من جبیر کربیج و بپرسم نما لورا من تشتی قانون ده ما پرسین لی ام بجن ایرو دخانی که ده ام جیانا خو بردوام دکن ما هر تشتی خو مکتب خو کاری خو هم تشتی خو لگور خانی خو آماده کریه آوا کریه خودی خانی ته ده بجه الا ونه در کبن تمام ده قانون ده مافی ما هي راسته لی دیگر قانون جی بلا خوابنا که افجی تابی جیانا ما راحت سزدکیم بجنیان جی زراری ده جیانا ما روشه که وساده مافی چاوا درد کبن yani he peymane ve xlas nebuy mesela şartı xlas bu nejin ha am de be xlas nebuy xlas be be çibem bahsa ve bakın am bejin peymane ve hey ve xlas be ve hey ve xlas be xodiye khani he xlas nebuy beriya 15 roja lazım jwara vaka magote ihtara ki jinotari حقوقی قیم دو به احتار لازمه بشینی بیجه آن اتخوازم هوشخانیم درکون آن اتخوازم سوزشمه که نو چیکم بورا و شرط خوا بیجه یعنی بریا هنگی لازمه شرط خوا جوره بشینی هونجی گورا و شرط هونش خورا فکرن اونی چیکن هگر جوره نشان yani خودی خانیر بلا زمانه پیمانه مخلاص بی زمانه و خلاص بی درکوی تشتی که وسانينا لازم گونش یعنی او پیمانه و چیکری یا بار ایصالك اوتوماتیک جبر خود دريج دبي بعين شرطه بعين قراله جبر خو دريج دبي قانوني ده افجي ها جوه که گونش یعنی بلا کراجی های جوه هبن گوبش yani وجي قانوني گوروا خو کریا به مامۆستا به تایبەتی لە دەما کولبا ئەملاق فرۆشان ئەv ئیشتێکردن کاغاتێکی دەدن ئیمزەکردن ئەوە ژیش بیر نەکەن وەک ئێڤراقا تەحلیە یان چی تەحلیە ئێڤراقت گوتن گەلو وێ دەمێ شخوا هەما ji ber ku em zû îmze dikin carna min naxwînin jî arast şixwa miletê me em heş xwendinê nakin mixabin em wisa bêjin ev tê çi manê yanî dema me îmze kir paşê werê ji me re bêje avayê te îmze kiriye divê tu derkevê me çi bikin rast e تحلیه افرایی هم دو بیجنی دا یعنی یا درکتنا خینی او جی شرطه وی هنا خودی خانی نکار زوریه مثلا از بیجم تخانی که گرد تنها سوزلشما خوا و آگاهی خوا اونه شرطه خوا دینن کرا خوا بلیکن کنگی هونه چیکن هونه شرطه خوا دیده چیکن گورا وی تاریخا و امضا کری شوندا پشترا 15 روزا ان هیوکی هنگی کاری و قاعدی بینشتره بیجی شکر ما خورد کار به امضا بکیجمرا اما هن خوی خانیا آن هن املاقچی جی بلا اوی خوب مرا قهرینن چونکو بلا دلی خو نگرن او جی چونکو او کریدارا دبینن نافبرا خودی خانیا و چیکه او ویشی دکن اوراقی هاج الجمعات مینن یک الجم خودی خانی جد مینی دبر سوز و آگاهیا هن امضا دکن را دبر و پیمانی را دبر و چیکرا جهدا نکاره بیجتا و جمره امضا کا aynı tarihte tecrübe imza kirbi او اوراق درباس نابه بطاله çünkü de kanuni da pişti 15 rojan pişti heyveki tabxob irade xokari imza ki cana çidikin diroke vale dehelin ama bahsa ve jikin hagar zori kavulu lwakir ji an hagar ve imza kirbi ji aynı tarihi da deber ve ya girtna khini da ve الشرطي خيني دا ودا عيني روجي دا جي عيني ساعتي دا وهردو جي مذاكر بي يا تعليق يا تشرسزا بلا بيوي وناطر سينن امو بيجن بشتي هيفا كيدي هاد غوتا وجمره داغرا وجي وغو تماما مي مذاكن تيدا دري فالا نهيلا
قالك جي بدنا يمذكرن تاريخهم كتنا خيني دا تشيتكن اما تاريخها تحليه فالد هيلن صبا ضصبا ازبيجم سقنتي كاك تشيبو كيفا وجبر النهات ولا بنكر بروبلمك تشيبو جهد دي تاريخ تعفيجي دا امزات البناء وتاريخ تعفيجي دا بعيني رنج قلمي تاريخ تعفيجي دا دي تشيت بيها امذكر يا تاريخ افا تابي افقاغت جيرا حقوقي حقنا درخي اما بتني بيفي اوراقي نكاري واشخيني درخي يعني اري راست حقوقي جيرا تشيد بي اراده خو مو امذكريا اما بيفي اوراقي تنجي نكاري واشخيني درخي ما مستجانا جي كريدار براستي يعني انسان ادي بيزار دكن خودی خانید بجی تنجوان خلاص لهر سری لهر یدقی جانا جی پفده چنم ده بینیم به تایبتی دوان مسئله کسی سوریه‌ای ده یعنی دروشه کساد گلو ما خودی خانی ما فکری تونه ادی وان درخه لورا خانی زراره دبینه او بخوز زراره دبینه پفده چن لودان درد که دروشه نوساد چه درد که راست zaten amcivi bla tpavçuni nekin işe hukukiya bla herna savcılığı چکو دوی سوزلشمه دا دوی چیکه دا هم خودی خانیه و هم یه کرا چیکیا چی کرنه بلا تپفچونی پفره نکن هرن کراجی از بیجم جیرانی ویجه پروبلم بن چیکجه پروبلم بن و başvurmuş savcılık بکن او جلویده گرکن işleme tahliye ویکن بله ما وقت ما نحو جاي بف هرنجي يعني بلا بفشون نتشتكي سبعية بلا نكنجي تمام ما ان شاء الله از باورم هم خودی خانی هم کردار گه بدن وان گوتنا و ما في خو هنکی حقیقه ام هین بو بن ام بیجن ما وقت ما هندك ما استخدام بحث ديبوزيتو بكم ديبوزيتو هر زياده چقاست کاری وری خوستن لو را ایدی هن خودی خانی وقت دویز دخواز راستا ديبوزيتو خودی خانی سه سياسي ده تم نكاري بستيني حق سكريا سي ديبوزيتو يعني كرا حقيا وهاش سياسي ده تم نكاري جوا بستيني هكر طالب كرجي ذاتا هم كارنجل هي بكن مش دسبيك ده جبر كو دخوازه ده ما تود بجز نادم و دمت بجز خاني نادم ته راستا ديسم كارنجل هي بكن هم قانطلمش بكن tabii ki mesela çünkü de hukuki da bir kanıt esasa yani tanıqı ve çıkı ve ha ben disem karın seril hukuki beden و دیسا چاره سری که چه بی بله ما مثل ایپکی دماکو ام درکتن او دپوزیتو نورمال ده حوجت که بدن ما جان هم خودی خانی او صد چاف دکرن و نادن او جن حقیقی که زباورم دروش نو ساده بلاد چه بکن دپوزیتو معنا دپوزیتو چموه پیشی ام خوازم بیجن دپوزیتو خودی خانی خینی دیتا جبوی صبی دسبا که ماسی که خینی آنگو درکتی که ماسی که چه بو بیت دوی که ماسی نوینی جا پیک نوینی جبوی اوجی معلومه حقیقیه جی خانی از بیجم قصورسز دایتا قصورسز تسلیم کریا تا چوا دریه ویشکاندیا تا چوا از بیجم به چاکوش نه تا دیواری ویشکاندیا مثلا چه صدر دکه دیوارا خود دکن راستا ویجا او بیجی بکوی پای کراجی دا بیکا ویدی چیکا آنکا پری ویدی آن مصرفا ویدی بدا جبوی اف پروبلمی ولو ندر کفن وی دپوزیتو اتخوازن گوشخات اشتاکی ولو خینی دا نبی گو کراجی یعنی کریدار گو خود تحلیه کرن گو یعنی لفهاتن تحلیه بو چو درکه دی مول زاتن خینی خودی خینی و خینی گرهن پفردیسا میزینن پرسگری کک نبی دپوزیتو حقیقی هیا پیویجی هگر دیسا پرسگری کک نبی و دپوزیتو ندی هنگی دیسا و چه سریا حقوقی و دیسا حقوقی دیسا محکمه اشتا امدو ببلیر کشی یه زانا یه ویشی دا uzman و چن کم دیسا میزیدن که ماسی که کیا کنگی چه بوا چاو چه بوا
هنگی کریدار دیسا کارن دپوزیت خوش خودی خنی بستینن. بله مهمت عطا کرچینم گلک سپاس کن مالا تاوا براستی از بارم هر دو عالیجی هینی مافی خوبون بسایوا ام جی هندگی هین بون جورشون دمی بالدار تر تشتا ایمزه بکن ام بیجن گلک سپاس کم گوت نکوی داویه بیسکارم بگیرم پاشی می خاطر خوب خواست. لا سرچاوا از گلک سلام برنامه تماشاوانی دکم سلافا مالباتا وجی و مالباتا خوجی دکم لا تشتا اساسی کریدار و خودی خانیا نراب نهاب به هفدورا جان نگلکی درجا جوی که وی جانی دا بسپحی هفدورا درباس بکن او مو هفدو بقدین یا وی دنیای راست تمام است گلک سپاس کم مالا واوا اجی سلاوی خوش هر کسی را دشینم هفته کدیدی سدمان ساعت ده به میوان جدا مجار جهو جداتر و خوشتره امیلی و در الاستودیو خوابن لخوا باش بنیرن نافخیر و خوشیه ده بین هفته اوی یا خوش نو دستی بکن